Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspasnak mo ti agtrabaho ah. Wen lito, Gayam. Agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid na. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay. Kaslabason ko dahil napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Dito. Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student? Munti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impaw it ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una yung nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ikasasaad na ije syudad, tatang. Wan matkit di ah. Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Ta nagsweldo ak ije opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, maanya tijak kayat asida ay. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip kulatan ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamak-either ka maglakta dita ayang di bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag, paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito'y lugar tayo ah. napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan ni Ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Kasiguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa ang makapagsarita iti napaot? Kaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laang cellphone ti pagsaritaan mi. Ngamno datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay ah. Isong awan oras na ken ka. Ay ayatin nakpaingata ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan sali. Mas daawak nga mingkan kay Stella. Takay kayat mo nga umaitaglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw. Ken nadalos mo ti danom. Wan. Sana bali at nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pailaang iti high school.
Kanayon kami nga umay dito'y kani Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mang bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaang ko, hinton mamagaan. Wen, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kun ni Roman. Adangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Aping nga rud asaan anak breakan ka. Sali. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na kangatapay wano saanan. Kaya't ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kaya't ko amaamuhan no anya tiga po na. Asaan nga agaw-awi dito'y probinsya. Among ka diti ayan na. Nasa una idi kanyak ti address na. Adakan ka day na. Ngam ibagang mo ka ano, tasod mo rotakton. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga da pampanunutan. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradong kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alako. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka dito, oy! Gumatangak itilakom! Umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusun itilabana. Kapturos dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat parya. Nanan. Gumatang ka kade, wano umis isam kalatan na mangkit-kita kanya. Ay! No, apay nga nung asaan adata tinaikari iti tunggal mais. Dorothea. Nanan. Anya ka dit sa sawam, Sebyo. Kit no insukat na idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, why? Gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talako, mano kayat mo? Mano amin tibayad na tagatanga. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alako. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto ta nalako amin anakang niyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wan. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat ti dalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wan nga rod. Saan mo't akasta idi si Bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang, No apay ka na. Asaan ada kami tinaikare. saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Saan nyo agurguraan?
Tamadi ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? Saan kumatkit di aguraan, anak ko? Day talaag, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intimplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Awan pa'y panawuntan nag-date. Trabaho na tatiaday ti panunot mo. Ala, adaywan na pailay. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayo. Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan pa'y, Papa? Kaya't kung ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Adda ka din nasa unakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, Papa? Lukas ta, urayam nga isingasing na. Hindi ka agapura. Ngam, Papa. Ay, ayatat ni Roman. Katsak kayat ang maagaw sa baling. Iso akayat kong agkalay sa kami. Urayam nga isuti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasi no, agpasyudad ta intun bigat. Wan Sally. Sige, nakasagana akmat din. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige, Agyaman na, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasya. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyaman manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam day ka. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ngagpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanan. Adamat kwarta. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyaman manen. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige. Agkape ka pa'y nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Sale. Agyaman nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wan nanang. Di kwartayaw. Ang mga numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasuron ko, ti Amana. Ha? Ag, sana balin, Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga ron, tamasarakan nyo, ti ayan na. Sapay ko nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman tayong ton bigat. Sana bale, tawan sa tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor, Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sigat matumpal. Ang yaman na, ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bali. Tawan sa rakta iti trabaho. No mabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon. Man, iya lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti ada pa nagbiag mi iti probinsya.
Ang mga nagbabawi ka lang, mapantay jay. Oh, di agyanta iti hotel? Ani? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray di nalakalaang. Di kabailan ta bayadan ti rentana. O sige. Siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bali, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina ko. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a class a restaurant tinapanantang? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan yaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man lang. Kasla na imas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya ti nakita? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpayak. Ni Roman. Ni Roman day jay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maangatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabiglaan. Anya ti aramidam. Kaya ko apun kano ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa iti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Gusto, napsuga ko. Excuse me. Hello? Si kaka din ni Jimmy. Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagaw, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babayin mo, ah. Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas na ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, ha? Kunamlan asino day siya babae. Kasla tinong panak itikas dyan na sa una. Ha? Payman, ikakuman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timakdar ka matin. Dito'y kalain. Siya kung ti makisarita iti day di babae. Diyak magustuhan ti imbagana kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalain. Ta siya kung ti makaamukan ko na. Umasidagan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. Ate ka. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apay nga adda kami dito syudad. Aden disok iti tugaw mo a calling card. Pidutan to inton rumor kayo. Roman, di kadwang a babae. Asino day chay?
Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan, daruman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman, idi adda da paylaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student, iti napanan na asyudad. Nakalpas, ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally, tapno mapanda iti address ni Roman, iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jak minang namat ti kadayo dito'y syudad. Roman, among kadino apay ngagda kami dito syudad? Andayin disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumor kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Asino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally, di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally, Apay adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. rumartan dito. Mabitaan, ipasupot ko dagiti makan. Sayang man, umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagang iti day ti babae. Tarim mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbaga karumardan dito restaurant. Oh. Kastagayam. Among kadi, naragsakag. Gaputa pinabainam tayo siya babae. Gapu iti day na. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito. Okay. Kat mapanta iti mon. Ado ti kayat ko agatangan. Saanan? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Into namin sanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapong taay alapen ka. Anya day tuyan anak kasam. Ana, i-relax mo tirik lang. Kani, itay ka pa yung agsansani. Ang sublitan ni Jay Probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapan ni Jay lugan tayo. Saan? Yara midam, ag-relax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Yak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadta dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, agdatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agi na natapay. Ay, ahon gayang. Adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka di taawagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Kanita, amangan no kadwa na pa ilaang tay babae akadwa na amang mangan ijay restaurant.
kunak no di kan umasideg, Dorotya. Pinayapayan nak mag di masidaga. Uanya, gumatang ka itinapang alakaw. Nagpintas kalat ta, Dorotya. Mangrugi ka manen ako naksebyo. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka. Kaduan. Among namin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itaan tisid sidaak. Agsidak iti karne, ngamsag paminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, Dorotya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa ilaeng, Dorotya. Mabalin ka diti agarem. Ay sumardeng ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaan ka de. Di ka agungay. Taumadulaang ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiay. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yon, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ije balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatan. Di nasaya at Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na konsutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana. Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na konsutilan pa'y. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukon kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan nusap sa pulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngamjak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Ito. Angam aguray ka. Anya ka diti gagaram, tayo may ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant ananganan mi king Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan ha, Lito. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Jack, kaya't ako sarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibaga mo sa din kaya nyo ita. Taumayak di tayo nyo ita. Ha? Pangasim sali. Ibaga mo sa din kaya nyo. Sige, dumngag ka ta ibaga, Roman. Papa, awan pa ni Roman. Saan pa'y asimmangpad? Sa dino ka diti imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpot tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpot. Jack makaid na. Ta saan pa'y asimmangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturog kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito ita pailaan ruwar. Bayan tada estela kan Roman ngagsarita. Kat, kumusta ka magtan dito?
Agpada kayo kini Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo ang nakaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Ano niya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan Juana. Ano niya? Ay, kastagayan. Jak maawatan. Ilaw-lawag mo kumalito. Nakastrak kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noon niya pa'y atrabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako. Ken, aminen. Kas katukad, ti panagadal ni. Kastagayan. Nasingpat ni Don Sotero. Awan mako namin. Ken, managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayan. Nasingpot day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingpot? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken agtungpal kami. Isudagayan tinang paadal kada kayo kinirungan. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale. Taadamot ang sweldo me. Ngamti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman ije lugar tayo. Pauita na laan iti kwarta datatan kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya kong naliklikan ni Carla. Pakawanan lang, Estela. Dagiti text ko ka. Dagiti awag ko ka. Apay adi mo sungbatan. Gapot ka kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na ngalaan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasarita iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukastang. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da kaadagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kun nga ayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di nakarakupan. Gaputa at masaksatan. Pakawan mo ng Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat tate ay ayatek. Baston! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni Jay lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. Nukasta. Winaswas ni Estela ti ayan ayat yu. Jak mababalang. No kastati inaramid na. Ngam. Nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti iumayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamamuan ti kasasaad mo. Kat nasayaat mat, tanagsabat adagos ti dalan nyo. Lito.
Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. Jaklata mailibak dito. Ay ayataklatan ni Stella. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Stella ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputan nakabaso lakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakil ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanya na. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan nakangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan-ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapuson. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam, apay nga itakalaan asimang pa? Iti daguste gayem ko. Nagsasarita kami lain. Jack, kaya tikas tanga aramida. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Mani po dita. Jakon kaya arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwana. Ano niya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to nilito inton bigat. Damagak kan kwan, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla. Anya ti amo. Amangan no adamot sa bali, anapanam. Ala. Ingkan iti salid mo. Tay nakmatan maturo. Sibiyaw, imayak takayat kakasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada kati pagsaritaan ka, Dorotia. Apay kade, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano ang mapanawan ti trabaho na. Kasta kade? Amom kade, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay, Di mo kadi amo nga agayan ayat dasipod addada iti high school. anya? Ne, jak amo day taa. Saan ngayong bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawain. Agayan ayat dagiti tua? Ay no kasta. Sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw-away. Amangan mo no adan pamilya na ijay syudad. Ay ket no kasta. Di mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sebio. Ah. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan sani. Sige, saan na bali? Ta nakapasyar tangutan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sani. Jak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adin mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat ko nga agawan, iti kaayan, ayat na. Ngam saan anak kat, idi winaswas ko ti ayan-ayat ni. Wan, ngam amo. Si kalat pati ay ayatan na.
Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngamnoan niya ti ko nam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat yaan. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saan? Siguro. Saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat tati makamu, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga isu ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayat at launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sangata daruman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTDC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman kan Estela. Katwinaswas to'y balasan ti ayan ayat da. Gaputaan dan sa bali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ti gapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysada. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alam kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga agkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayat at launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iti opisinak. Agyaman at Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyaman na. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kanu iti opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ah, Ano nga tati ibaganakan ka? Ang mga nunayunan na tesweldom. anya? Apay matakas tatin ako na. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabitlay. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak
no anya ti imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas ti kunana idi, nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lito. Ibagak to ka. Nuan niya ti ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko ka. Dayta, ket no umanugot ka. Anya data, sir. Kaya't ni Carla nga kalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengreng kanyak. Akasarita ka kano, maipapaniti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Nagkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti bundaw nga agpanuno. Ket no makaikadeng kan, di ka bunda nga umasinag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wan. Ngam saan na dito ti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman? Nagkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Ibaga kan kwa na, nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat ta kanya. Apay akasta, Papa. Iha. Bay anta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, aday tanti in order ta kananta. Kaslasana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangagkalaysa kami kini Carla. Anya? Ay, day tagayan tinagsaritaan nyo. Kunak mo maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat agkalaysa kayo nga rugan kani Carla. Jack amo no umanugot ako no saan. Mariribu ka na. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakita ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kasta gayam. Iso nga ita. Lipatan matan ni Roman. Ana, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngayon. Kasta at talaga anak ko. Dumteng tipan niya kapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak.
Kumusta kan dita syudad? Nasayat lat ta, tatang. Di ka kanyang bakasyon dito yung lugar tayaw? Kahiliw na ka na nakaw. Ha? Nagbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti pa nagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang nagpo ngayon bagam abakasyon? Kaya't ni tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak di. No kastan? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak di iti lugar niyo. Uray siya, sir. Agbakasyon ako, mamat. Sa nabalay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sa nabalay, tasaan kayo mat siguro nga agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutat ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta. Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka. Wen, Papa? Mula ka't imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Nandito. Alang arod. Umuna ako na. Agkikita tayo to ije lugar tayo. Nandito. Roman, sumurot ka di talaga ni Carla? Bayang lata sumurot. Alang arod, kastapay. Agkikita tayo tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kami. Sige, katagananad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid itijak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugaling. Ni Papa mo? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahe. Wen, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige. Agpatuloy kami. Sige. Gumatang kan itilakok, Sebyo. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketuen. Agayan ayat meron da Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, adan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raw. Datan ti agayan ayat. Ay, mangrugi ka manan si Biyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok.
Tano saan? Innakaon. Tadi ka manakak. Ala, gulpiak manantalakom Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad ardak asutilan? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ayati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mata na pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulang? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya. Agbakasyon da kanyo dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malang. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kasta ti kuna ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat ni. Ngam, masaha iraklata iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito yung hotel. Gaputan mo asaan ka makaanos iti balay. Eh, siya ka di lang. Tagyan dito hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito eh. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka iti balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adagan ka. Ibatik latan dagiti kawus ko dito hotel. Tas sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merinda tayo. Uwan tatang. Day ti gayam, ti balayo. Uwan, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, Miss. Isu anataer may. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita nga ti rupak Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayo. Kaya't pasensyakan dito'y balay mi Carla. Sana kas iti balayo adakkel. Ken di aircon. Okay laan, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? What? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? What, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa'y kuma.
Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, gusto day tantatan. Ituloy tayo ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanya. Gapo ta asawak ton ti kapsat mo. Kat si kan ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito lugar mi, manang. Di pa lang na ibagbagak ka ni Roman na agbakasyon kami dito eh. Di na kaya. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. What? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kamin to iti mabiin. Kasta? Inton bigan, kuyugan nag, lisan. Agpasyang tan iti lugar niyo. Siya kon ti makaamu iti gastos tan. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid ak mate. Saan ka naagawid? Dito'y ka. Saan? Amumatan ije balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ije. Roman, Sige, agpatuloy ako. Roman. Mabalin ka din agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta. Ay, ayatan na ka di. Ha? Kaya't ko abaliksan nga ay ayatan na, Roman. Sige, panawan ka nito hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy ako, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't yagmay-may sa dito eh. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Caclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwa na ti kayan ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanan bibiyang na iti daytabanan. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpat nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayta. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na ang hotel. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan kan dito'y hotel. Roman, Di nakarakupan, Carla. bayan na ka mga rakop kan ka. Gapot ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy ako. Roman,
Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't agmay maysa. Rabiin, iso apanawan kan dito hotel. Ala, agpatuloy ako. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Kunak no maturog ije balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O anya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige, Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. jak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno ang marikriknam. Asaan mo ang mabalin nga ikalay sa ni Carla, ta saan mo gayam nga ayatan. Kaslajak ma ito, Red. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno ang marikriknam. Naibayag ka anang itulot kini Carla, anak kaw. Kwa tatang, di magasak pa ije balay dalito. Manong, pudno ka rin ako na ni Manang Carla? Ngagkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti paraken ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulang. Wan ngam nagtrabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak kaw? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kaw. Agyaman na, tata. Kumusta ngay ti pan naturog mo ije hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay mi tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata? Sa dino ka diti ayan ni Roman.
Jack namin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at muna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tatiam mo yung anapanan na, tata. Kaya't ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito yung lugar, may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turod, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jack kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ilay balasang kao. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amang ano ko na endag iti makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pailaan. Agawid ak tulat na inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaran. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Nga maamu ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday nga utang anaimbag anakam. Isuitan tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-adalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalapit asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Estela, Mas nasaysaya at ibiyag mo. Hindi ka ayan-ayat mo ito. Estela, Hindi na karakupan. Kaputa at ti sa amamayikrik na. sika ti ay ayatak, Estela. Sika, kat awanin sa balipay. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar, may. Anya?
Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasano ang makasublay? Kat adda kamutain. No kasta? Adagayam kaayan ayat na ditoy. Amang ano iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak am mula ang balasang kaw. Ang saan? Ngamin, ay ayaten nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Roman, agyaman agtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak dito lugar yo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am mo. Amom ka di, manang Carla. Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin a pagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikwat, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla. Isu ni manang Estela. Tisigod a kaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Ket sorry ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla. Anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagaken kwa na, Lisa? Basta kayat ko laeng makita ken maam-am mo. Ken, kayat ko ti makipagayam ken ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam ken ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alangar din.
Padayawan tayo dagita makan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini Manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige, agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay syudad? Lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Stella? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapota dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilaan ti Piliam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makaam mo, Roman. Anya di masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Diyas syudad, inton bigat. Kayat kalaeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to ka ni Sally. Anya, Mapatganak ka di? sige. Bakit di nasaan? Ay ayatag unay ni Roman. Kat aramidag ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw kung agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ridaw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella, ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito, iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na,
No kasano ti ayan-ayat idi daruman ken Estela. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita lawas anapauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw kung agpagayam ta kuma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin? Siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Akan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ridaw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat idi daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, ta makapagpanunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak? Sipud high school kami, agayan ayatan daruman ken Estela. Awan sa baling agkuykuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkolehiyon ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan naragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid, ken kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na ken ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging ga ita, nilata Estela, ti ay ayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngamday ta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kaslag tupakken kwa na ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y ken ka. Masair ka man, ngam isu ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa isu tinang tulong ken kwa na, tapno makaadal. Aginggang inik ka na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat ken ka ni Roman. Isu nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud na dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman nakta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigod nga ayuyang ta. Kailiw ko da ito'y aparke. Kanayon adito'y ti pagpasyaran ta iti. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak dito'y. Estela, Ti imak, Roman. Pinatbatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ti linaon ti puso.
kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela, mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Um, Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Isu ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakainap. Ikagumaak alipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela, Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiyak. No awandaan ang tulong kan ka. Ang mga nuti mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsaka para kan ka, Roman. basta ti makunak. Sikalat na ti ay ayatag. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti panagbiyahiyaw. Kat sapay lakumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan aywanam ni Roman. Kat aywanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At da ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutan nyo anay imbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan kadata? Agsao kalata. Tadungagag. Awan. Awan? Ngamapay nga rin adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agman-maneho ka. Kat madisgrasya ta. Di kagdanag. Saya atag ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Abay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uri anya pa iti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayatan na ka.
Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay dakarlakan ko ana. nanang, Di ka ko mapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan nakpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka di asumrek? saan pa'y laang nanang? Ang apay. Madi ka ditirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrak, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpadoktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpadoktorak. Aginana aklaan. Estela, anak, umay kan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Sa anak amapisin. Nay, saan ka kadimanan amangan? Mga anak tulatta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y silad mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta mga anak tulatta, inton mabisinak. Nenen, kita anak ko. Ang mga nadakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan mga anak tulatta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kuha. Di kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak amaragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko lata amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ay-ayatan ni Roman? Tawan sa baling nga ay-ayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Day ta ha? Ket gapo iti utang anaimbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngamday tatipod no, ma'am.
Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalata. Nga, ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak dayta nateng mau. Manuaya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amo ko ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamet ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Ket da Estela kan Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Ket no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan meten amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asin narong karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rod akala at akim mutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa. Apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapot akas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngamsan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa. Uray manupay atawan na di kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang kaw. Di mo ko mabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sa amin kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman? May papan iti dayta abanag? Saan? Umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Aktong palata. Ngam saan amabalin ti kasta, iha? Nasken apagsaritaan yu ato. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman,
kayat ni Carla ngagkalay sa kayon. Anya ti makunam. Sir, Siya ko ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya ko ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakaawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan ijisilid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salon at na. Apay, Manong. Agda nagkakadimot lakan kwa na? Wen, agda nagakunay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salon at na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa. Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. Sige. Agyaman ak iti daytang ngayon pakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Stella. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito. No di mo maiturod nga ibaga, siya kun ti mangibaga. Saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay.
Pampanunutak ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na. Tasaan mo mat ngay ayatan? Lito. Basol ko dito yung mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarop na ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na panagayat ko ken kuhana. Gapo tajak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Nga magpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay. Kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, addan tayo wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam inton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla. Pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Ne, abay akasta ti sawam. Idin to tawan mat parikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga iayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay laang. Tamo ka masursuro naktong nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae ti ay ayatak. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir. Anya ka di te parekot. Sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay bag anakam. Sir. Ngam ti pa nang ikalay sakin ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma, sir. Carla, iha. Saanan amatulo iti kalaysayo kan ni Roman. Kinasarita na kan may papan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Jack kabailan. Iha. Si kaamat la ti kaasi. No agkalaysa kayo. Adi nakamatay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Ladingitak. Ngumjak itulok. Nga agkalaysa kayo. Asikalaeng ti agay ayak.
Sir, ag-resign ako. Add to iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni J. Lugarmi, sir. Kat agyaman na kiti amin akin ni Bagyo. saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayaten. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang ni J. Balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman na ka, Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanok tulad ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag-video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar, kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaaykan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutem pay. Ti aramidam ita kat urnusem ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengan taman nakaawat ti manager yo. Iso ang maawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelan ti bagim gapuken ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka. Tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intabot agpalailang iti bye-bye. Saan, nanang? Ay, Estela, pangaasim, agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa malipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko dayto Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Himpaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko dayto, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak dayto. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udina. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo.
Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat tiyak ikaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pa ilaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid ak pailangi di lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estela. Amang ano dakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kat, kasano ti coaching os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintin na gamot iti pinulan. Iswa talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papankada kami kan Estela. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Doroja, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, Kasebyo. Sumarunong tulangin ni Lisa. Tanapan gimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman amaw, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lakumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailaan, Lisa. Saan ko ang makandag ita? Gaputawan ganas ko ang mangan. Saan ang mabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amang gatamangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka, no di ka po kanyak. Apa yan nagsumli ka? Saan ka di nga kalay sa kayon ka ni Carla? Ano? Nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa ni Carla? Gapo tajak imanlugot. Kat naadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panaglididay mo. Tadakon dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya ter aramiden dagiti dua. Anya. Siripok ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya siripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, unay ay. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamin, isuda mo't laeng ti agkatuluyan.
Sigurado ka? Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan dorocha. Abalayan adagaws? Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit ang nakadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kan kuana. Papa, ay ayatenak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ay ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan ti madi. Roman, Barok. Agyaman akta nagsubli ka. No saan ka